awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hania Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin Gilaingut ki kertong keseng NPP ki bergentup ubak lamprang belak na mau plang deng yai ubak Finestar karkongor na meliam baru ubak koridor lengdo nong kendri na mau kar pentorum kra ki lelej ban pendep gejing tap kerteng na kebentak election MDC syaka ki HDC habagran baru ubak lamprang belak ulah penpa gejing syania ke bakrau bala sausian ulalong MDC na kendeta constituency kum tau kermen bu unsa beteng biang nga kam MDC hagan ka samoy ke pemerintah Ubak Finestar karkongor kurtong na meliam ulong berangkat kejing trelang baru ubak Hamlet son doleng UMLA barim ke meliam constituency dan kejing kermen ke bakrau pun poy sekatong. Ula kedau bakum ke NPP hi kam jalam baklai ki kon samla bat keju tristom ban penbet penbiang yaga bahakan yak jong kejela. Pi ka jinglong confident jonga kamde tanah po meliam bangin job. Namar na po ki HDC ngla penyang do arp sangut ki kartong ki jongi. Tiada kalong kembali mentahi maksimum kenombar hi ke NPP kan nangla ban sei ya ki nam job ni konsi ki baper nomor bagi dong ke jing snit ki bas kem bagi pai mat support ke parti NPP nam ki babon bagi kam ki balale apo ke dis council bakam ju apo ke stir ro kum ju tikidon ba ke jing kermen ban job maksimum nombor na ka ki HDC pin hak banyak kun persya bat kowe ke political party nang tero kabakam nya lajong bagi iya kerja bengril MP banong kumta kamdei marbaro baro brio masyong hapo ketika jalan meglang i ejek mrio mana bami ejek mrio tu seladang ladi sang tau ing hong salang mat mo re baro ki paj bahi nasor den na kandong ki ejek mrio ki dong kli ya kejek mrio ki ngam ngej ba kata kajing kam jang wi argut ba kin ong kumta kan long ke badai ai paj ba kin bisa ki mur ba ejek mrio ngi bang ejek mrio ngi le ka kam ngim he tangkan dia bat ke NPP hi kangej bakajing syakri pai ba ka pongsan ka kam ka bangin peni syakri pai ba krab gen yo ya ka jingshania ka ketien menu la ban keren menu la ban halashi pastain rei kita kitien ki longkam de longkam mo rei kum bakal matahi nak parti juk NPP ni keren ka ketien bat ka kamru ni penolong dei kata ka juk confident jungi ba ki pai ba ikan a ka jingshania ya ka parti NPP kam tam ya ki kertong ba fair ka ba ngila sei nomor nak liang jungi ngila da pet ngila da thong la da wa ya baro ki kertong ngila pet yang jong jomang jungi bar khat na ro ka jeng nang ka sa ka jong ki ka jeng long ka jong ki ka akor ka boram ka jeng long tibri jong ki bat ngi kita ka jeng long ki quality sebab ba pai ba ni kon si ba fair kin jadi ki kertong jongi ka NPP nya benkong apa pau di sumu ki nong kasan bayi juga artway bukan di konstruksi nomor bangala ndu panong ba lesi ngalong kata la sautem bajan baro ki nong jet joma pang di konstruksi la aksana ta sautem kanti te kubalong hadu munta mene rayo azki taki pajba bayi juga bukan di konstruksi mara kermen maron biang bade barting di kam taksin kebasan but kumau barba padak la angut ya ban ajang ni ketem ta ban yo ban mo ban yo black men to mo jam ban transition mo sebab jubi kita doi kini por naso ban pau di sungu iki pajba ino sok juga arpui mo di kursi jadi ia juga aja ngah dimenta seksen pat dah jusurit akpat piwe kam da pas ni stai pasanga banai la da hadi kamti balong wen si jong pi ngai da kamba kadi kasi be jungi da kamba man pa ba skam ne sanga sibun di dan kam bale susuan kan yani ka ki hop jong ki pai ba jori kasi jong hari ini election ke MP bat ke MDC ke mo
ka MDC ka long bet ka David tang ka konstri man na ka chong dingi ngele ekta ngim dai ban ong ya kita ki yue ban ong ba ki long num long hari ngi simbet ki ka party jong no ka don la ka jong no rem bat ngaru ngai ngala ka jong no rem ngim dai bada kan ban kedokti bada ki we ki bak bak langi ki badai ngi ya de ka dong rem ngi buram ya man dia jok pat ba bada katahi ke badan kam ngas ngau bagitu ki jing wara itu ki isu adien bangalai bangi don kam banura itu isu lo kum ya ke di border kam tamgi lagi don ka ni ka wei ka sinong pahapo ki masoyong kata ka nongwa mo tomur kene utak ka di bakatur di border barmenswa do ki menswa do tu ka jaka ka de po ka masoyong ngi don kam banra itu ki isu kam tam lagi bai de ki isu bahapus jong